Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Fitrina Anjing. Oke guys, kali ini aku arepe ning Kapuan. Soalnya saya pengen ning Kapuan guys. Berhubung Pak Gubernur udah ya jalan-jalan sore hari guys. Ini delok persawahan ning Kapuan. Iki wis arepe teko Wangkot iki. Guys, jalan-jalan sih. Jalan-jalan sore hari. Perjalanan menuju Tumbas Cilor. Ini nganu Pak. Galaksi. Kene banyune peragi sebenarnya. Walah, wis sagung ndekne sat soalé. Ndekne sat guys. Teko Alfamart Kapuan. Hawane penak, ora panas sih guys. Jadi penak jalan-jalan sejuk. Iki lho ngas wis teko. Bakule dodol berapa? Dodol ketoke. Guys, bakule. Dodol berapa? Lah brei. Gak dodol. Guys. Hey. Ini rel iki. Oh iya pasar dodol ya bos ya. Song. Itu bakso minyak ayam anyar gitu ya. Oh pindahan guys, muter bandara. Kok dengaran sepi ya? Bandara Ngloram nih guys. Sepi. Loh, lah iya terkondi kayak paling tutup ya, ditutup ya Pak ya. Ya wis balik kok apa wis tutupan guys. Kalau Pak aku gara nek kono ki nganuin apa jenenge stasiun iki kono ki guys, stasiun Kapuan. Aku kayak roh balik murih song iki wis arepe ditutup bandara Ngloram. Soalnya wis jam 4 luwih guys. Balik mulai song guys tuku Cilor. Jadi kan Mbak Nita. Wis bentar guys. Bu es guys, es teh kampung. Oke wis. Guys, iki wis entuke mau cilok karo es teh, soalnya emang gak enak cilor. Wonge pre dodol, guys. Wis mulai sik ya. Sik. Wis entuk foto, guys. Ngono. Tadi tinggal tebus beras ya. Aku pesek beras kene Mbak Marta iki wis. Beras e. Wis sik. Oh, panas ya Allah. Oke, plastik itu. Ya. Plastik itu. Yes. Panas itu. Mana Pak Banita? Ya nasi Pak saya. Oke. Isi, Allah. Sudah Mbak aku Mbak. Malam guys. Lewati Taman Cepu.
tamane sepi ya, Pak. Mari lah malam minggu ya, guys. Nah, malam minggu no rame. Di Warang Satu Madura. Apa di promo apa ya, Pak Yogan? Yang mixu, guys. Ayo. Taman 1000 lampu sepuluh. Sekitar 15 mili. Patung kuda, guys. Yo, Momoyo. Isen, Masen pengen ning Momoyo, guys. Nek mau antri dadi nek tuku minyak sik ning Momoyo sik. Cek antri kita ya, Pak. Ya, Pak. Momoyo. Tak patek, Pak. Tapi jengok kayak antri apa, Boy? Untuk kapan hanya lagi Putri Sundai. Guys, ki ning kene soalnya ning Momoyo ki wantri tak tukono ning kene. Dah. Ayo. Dah kowe sik. Sen. Ya, dan Tahunya kan yang sudah mau dari tadi kan. Guys, kini naik wae. Kamu mirip ya, Pak? Ya, gambarnya api-api ya. Pak, mana ya? Anyar, guys. Tahu deh anyar. Sen, ngapain? Beli. Nya. Iya, beras. Kasih tangan tuh. Iya. Kasih tangan tuh. Oke. Ibu. Oke. Belang Zen. Kasih ngantuk, Pak. Kasih ngantuk, Pak. Ngantuk. Enak kan? Agak temen. Saya tulis kata-kata ya, Pak. Mantul? Coba deh berubah. Oreo. Oke. Itu dimsum. Ya, dan Kak Situ kenyang. Kak Situ kenyang, Sen. Dimsum, guys. Sen, Kak Situ kenyang, Sen. Asam lagi. Esko. Yes, dimsum itu. Apa tulis dimsum? Kak Situ kenyang. Gak usah, soalnya gak usah. Oke. Guys, saya mulai.
Ayam mulai guys. Pergi bebek Sujoyo. Pak, nengguri ya Pak. Nengguri. Wes tanda-tandai. 1.3.500. Iya. Memang. Memang lurung. Yoi. Tap. Bismillahirrahmanirrahim. Susah. Angin. Sedikit-sedikit namamu. Sedikit-sedikit. Dikit-dikit. Panas nih. Panas apa pedes? Apa pedes? Tadi lo lambak cilik.